Zdravo, ja sam Irina Kovačević. Dobrodošli na Uči jezik. Moj posao je da vam pomognem da sa vašim engleskim jezikom dobijete ono što želite. Bilo želite napraviti u karijeri i da promenite vaš posao, se predstavite u inostranstvo, položite neko od međunarodno priznatih ispita, kao što su FC, CA ili CPA. 7 godina držim časove engleskog jezika. Držala sam opšte, poslovne i konverzacijske časove. Posle 7 godina moje profesionalno mišljenje da najbolje rezultate daju konverzacijski časovi, jer je akcent na najbitnoj jezičkoj veštini, na govoru. Konverzacijski kurs je rešenje za svakoga ko želi zaista da nauči i da govori engleski jezik. Zašto? Jer 70% vremena ćemo raditi na vašem govoru, svakoga časa. Zajedno ćemo ispraviti greške koje pravite godinama, unaprediti vaš vokabular, gramatiku i pripremiti vas za svaku situaciju. Sve reči koje naučite na času odmah ćete upotrebljavati u realnom kontekstu. Također ćete aktivirati vaše pasivno znanje engleskog jezika. Šta je pasivno znanje engleskog jezika? Pa to su sve one reči i konstrukcije koje već znate godinama, ali ih jako retko upotrebljavate, jer niste sigurni kada i u kom kontekstu. Zajedno ćemo raditi na svemu ovome. Također, pored rada kao nastavnik engleskog jezika, radim i u Cepter Internationalu, međunarodnoj kompaniji, 2018. godine. Zašto? Jer želim svojim učenicima da dam najbolje kada je u pitanju poslovne komunikacije na engleskom jeziku. Šta radim u Cepteru? Pre svega organizaciju učešća kompanije na velikim manifestacijama, kao što sajam nameštaja, sajam nauke, web konferencije, Adria Tour, kao i mnogobrojne druge manifestacije. Također, lokalne stvari kao što su team building aktivnosti, seminari i ekskurzije. A šta je sa moje znanjem engleskog jezika, da ga također primenjam u kompaniji? Da, svoje znanje engleskog jezika koristim maksimalno radeći kao prevodilac. Pored pismenog prevoda radim i ono što je najteže u prevođenju. Prevodim simultano i konsekutivno na skupovima, međunarodnim webinarima, proslavama, sastancima. Šta da vam kažem? Ako želite da radite sa nastavnikom koji pored višegodišnjeg iskustva ima iskustva u svetu biznisa, pišite mi na mail. Molim vas, učite engleski, ne rizikujte vašu reputaciju. Hvala na pažnji i vidimo se u budućnosti.